We are from Jogja, the heart of Java. Our English mantra flows just like lava. We are from bosan banget kok. Ngapa sih ya? Lebaran apa yuk? Hah? Lebaran? Gini siapa ku? Kayak sineng Nyamper pajar di lapang kayak anak-anak. Nyamper pajar. Oh, ayo tuh lah. Yo lah, we. Nyamper pajar di sini ya. Bosan. Males nyurep. Pacarin mo tadi boy aku. Pacar apa lah? Malah jomblo. Semoga pacarnya anak nang umbak lah. Pacarnya moga-moga nang umbak. Mana lah nang umbak lah? Pacar. Bal-balan yuk. Bal-balan yuk. Ayo. Jika buta bang we. Ayo bal-balan we. Tuh. Anak bocah ya. Yang kulinari apa, Bro? Patire. Anak-anak bocah iki. Oh, jajal di sini anak bocah ora. Anak-anak bal. Ini mau anak Warna hijau warna bocah. Warna bal-balan kan? Bro, bal-balan, Bro. Bal-balan yuk. Ya. Kurang tinggi ya. Itu mana bila? Kurang istirahat sih. Mana bisa? Hitungnya di sini, hitungnya. Mau sana ya? Kurang siji. Mana? Nakapatan ko limon yung sisi ko. Iya, weh. Ya, mana dalangan doy. Sampai joko kau. Delakane wae ya. Abo ilang nang kene pala kaculik. Mau jeblok. Oh, maling nang kene, oh maling. Oh, nang kene mbok kabeh kundet loro. Mau jeblok. Ya wis lah yo. Yo, gawangan di sini. Tapi sikil kula arek iki. Ki kiper siapa? Kiper siji bae apa ya? Oh, salah. Yo. Yo papatan nang kene Aduh, lah. kowe pala. Piro lu? Weh, nyari semuanya, Bro. Ah, tenan aja. Oh, ya. Kapten. Uwin ka. Kapten apa yuk? Pati may saba. Menang bro, milih apa bro? Menang milih apa? Bawang gue lah. Bal. Ayo. Bawang ana wa. Bisa. Oke deh, wes. Bisa. Oh lah. A few moments later. Kiper licik temen. Musor apa nih? Oke, udah gol. Sudah maning. Maning. Ora ya wis. Bubaran dulu. Yulah, bubaran kesel. Balik. Rumah tuh lagi. Enggak maju. Jauh 1.